ملك لا شريك لك ربي إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Wahai Allah. Jadi saudaraku, usahakan sebanyak mungkin. Kadang lepas 5 waktu sebelum ini kita ke Masjidil Haram, sebanyak mungkin salat di Masjidil. Nanti kasih menesah wal kamar seru, mujarani wal kamar setengah rugi yang Kami meraba tanpa cahaya.